Ki khynnah ialehkai ka West Jaintia Karate Do Association Juwai ki bami khmat hak limpung ialehkai 31st State Tournament Championship. Kila ra nam ra buram ya ke district da ka bayok khor shibun tali ki takma. Kentup ar tali ki takma ksyar, saw ki takma rupa, bat khatsan tali ki takma rnong. Ya kani ka limpung ialehkai la penyai da ka All Meghalaya Karate Do Association. Hanong ba shlong, na du ka arpulai tarik hadu arpusan tarik risaw. Kani kadikasin ka beningkong ya ka West Jaintia Karate Do Association Juwai, bahkan mi esim benta hadian balapan ki imbiang ya ka haus nam arjar pesaw. Ki khynnah ki bayok ban ra nam ra buram ya ka district ha kani ka lumpung ya lekai ki long u esa rot mi sumer bat echwa mi perban ki bala yok ban khor tak maksyar. U esa rot mi sumer u pusai mi I kendia u kerda u perbat baram kenjing kila yok ban khor tak marupa. Kat ba usame wa I pakma upusai mi I kendia u kerda u perbat usam hameshla u tulewan chalam u chwa mi perbat u ewan daki lalu u hamedei sa perbat u da uru langstang kanapi I dasa ki pakenten ka ika ilang pakenten ka samha imang sutong ka suhakani dekhar ka lasabai lakyang bat ka Manisha Chaudhary kila yok ban kur tak marnong. La aji hikaya ki khynnah daki instructor bakan thub una o man ki wiwar pasa u ribet o pede bat pi charmang. Ki bor penya jaka West Jaintia Karate Do Association Juwai kan thub uma Alan Nyangti President bat ma I man bhag kinjing Secretary ki pen pau ka jingsngo sarong banyo I bagi khynnah bami khmat ya ka district kidon ka mensim berkasap ya lekai wat lakim yoklat bhaban syah hikai. Uma Alan Nyangti, President ka West Jaintia Karate Do Association Juwai, upen pau ru ka jingsngo ngo sngo buram ya ki kemi ki kpa ki bala pensluri ki khun jongki bandan benta berkesenjung. Kat ba uma ribet o pede ula kintui ki long kemi long kpa ban ai mensim ya ki khun ban ya shimbenta hakum ki di jat jingelekai ka ba ai jingko jingkia ya ki om tang hakamet kapat Henry haka jingmat jing berkat jongki khynnah. Ngani liang ka West Jaintia Karate Do Association Meghalaya khynnah ko lai chimata hagni ka state tournament ko ma chlong kamju lai ki bai pa go chlor gi khon gi ki wai wa hagni kanti to bon gi medal yogi ta gni to ka sin go nangkong ni khynnah di chimata gi hadin wa chphau khasas nem em de lai chimata dan nado wadami khasan arpaus nem menjua news nem to dia wilayah mentabia boni kena yang igu yo iki medal tengah niliang iku playa iki bagi pa wa iki kon yang ki wa pencelur gi yulti wa ine ke district bon ki kena ki wa bon ki wa em talent yulti wa lembaga ni ka ki tournament ki wa bon yo ki chimenta uji wan ra chi bon ki kena o ku mat hiliang ka karte campus sport tengah niliang kata pa iku play Hey to organic 31st Interstate Tournament Karate Tournament Championships. Southman do kata instructor yang di school yang ke West Jaintia Karate Do Association. Southman ni do kata wa kina yang utilize cinta manra ki cinjau. Yo ikam wa lately ki gold, sandali ki silver, then the kat pratali ki bronze medal. Southman do kata iku play ni usar KV wada chimkti u kai pai kena nado system dem te yo ye jinja ta hei to ni kjingwan ni la ke kina agni school yang i punyo ka ki kina yo ki discipline kam te kerpat ye ki bai ki pa ki kina ki wa em te ga mase no ku ki kon yang ki kerpat i wo pulur o ila ki kon yang ki wan ni la ki kam chikini ke kinja exercise ko yo exercise ki kina pun mentoy e do i pa yang ki pun mentoy la eti berkat yang ki literally Hero, get on right. Knee. Up. Aka, get on right. Knee. Up. Hero, get on right. Knee.
Get on right. Knee. Yeah, yep. So. Bang. Yeah. Bang. Go. 2.